I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli na video na kanalu. Danas sam za vas pripremio neke poznate ljude koji su uništili svoje karijere ili su čak kao tinejdžeri mogli da ih unište. Iskreno se nadam da će se ovaj klip svidjeti, da puno ne dužim, uživajte, krećemo. Steven Anthony Lawrence. Glumac Lawrence je oduševio svijet kada je glumio ulogu Bernarda u hit Disney show. Iako je uloga trajala samo nekoliko godina, Lawrence je imao dosta uspješnu karijeru. Stalno je gostovao u neke emisije. Sve u svemu imao je obećavajuću karijeru. Nažalost, to nije nastavio raditi. Sada izgleda dosta staro, pa nije ni čudo zašto nema posao. Winona Ryder. Winona je nekada bila jedna od najljepših glumica. Imala je divnu karijeru, ali 2001. godine je imala problema s novcem, pa je pokušala da krade. Pokušala je ukrasti preko $5000 od dizajnera. Vijesti su se brzo proširile i cijeli svijet je vidio taj snimak sa sigurnosne kamere. 2002. je također optužena za još jednu krađu i dobila je 3 godine uslovno. Tom Cruise. Tom Cruise je jedan od uspješnijih glumaca. Tom Cruise je svoju karijeru počeo sa 19 godina. Od tada je glumio u mnogim poznatim blockbusterima, od kojih su najvažniji Nemoguća misija. Međutim, stvari se mijenjaju tokom snimanja filma American Made. 2 pilota su poginula na snimanju. Dio ekipe zajedno sa Cruiseom i Doug Lugmanom, inače direktorom, su optuženi kao krivci zbog toga što su scene ponavljali po nekoliko puta bez odobrenja. Shia LaBeouf. Kao dijete imao je dosta raznih uloga. Njegova najveća uloga je bila u Transformersima, ali ponekad društveni pritisak za zvijezdu je pretežak izazov. Sve stvari koje je započeo u 2014. krenule su naopako. Optužen je za nedolično ponašanje. Njegovo ponašanje definitivno nije bilo primjerno za jednu zvijezdu kada je pljunuo oficira. Slična stvar se desila 2017. godine, kada su policajci pokušali da ga zaustave na osnovu javnog trovanja. Naknadno je dobio 1 godinu zatvora i kažnjen je sa $1000. Kendall Jenner. Jenner je supermodel. Veoma tužno je to da je Kendall napravila katastrofalan izbor za karijeru i pristala je da glumi u Pepsi reklami. Reklama je bila nešto u vezi policajaca i ta reklama je povučena posle 48 sati, a Pepsi je izdao zvanično izvinjenje. Mnogi su spekulisali o njoj u toku tog skandala, pitajući se zašto se ona uopšte nije izvinula, ali se kasnije otkrilo da je u njenom ugovoru rečeno da ne smije pričati o tome. Ok ljudi, to je to, ja se iskreno nadam da vas ovaj klip svidio, komentare pišite temu za sljedeći video, ne zaboravite se pretplatiti, uključite zvonce i to je to, uživajte, pozdrav!